Dumelang bahaeso le amoetswe ka diatla tse mofuthu kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho mona ho SABC 2. Re qala pele ka dihlooho tsa tsona. For the emancipation of both South Africa and Namibia. As freedom fighters, we walked hand in hand and worked side by side. Mo president wa Namibia he Gingwapo o naheng ena leeto la semmuso. It has been a painful and difficult exercise to lock eyes with family members of these two children. Tona kholo ya Gauteng Panyeza Lesufi e ipileditse ho baahi ba Soweto ho se nkele molao matsohong ka mora ho fumanwa ha ditopo tse pedi tse retlilweng tsa bana ba bashanyana. I'm happy with my performance. I may be helping the team to win the games, but there's still more to come. Dipapading mohlabading tla wa Orlando Pirates Thembingo Silocho o re ho lebello tse kgolo ho yena sehleng sena. Re thagola ka ditaba tse re mo president wa Namibia he Gingwapo o se o lotse dinaha tseo e seng ditho tsa lekgotla la matjhaba la ditlolo tsa molao ke hore ICC tse tsitlaletseng tlheng ya hore mo president wa Russia Vladimir Putin a tshwarwe mme a nehelwe ICC. Gingwapo o leetong la semmuso kwano Afrika Borwa mo a bileng le kopano le mo president Cyril Ramaphosa Union Buildings Pretoria. Mo presidente Gingwapo o leetong la bohlokwa naheng ena pele a rola marapo wa puso isao ka mora dikgetho. For the emancipation of both South Africa and Namibia. As freedom fighters, we walked hand in hand and worked side by side in different capitals of Africa, such as Dar es Salaam, Lusaka, Cairo, Luanda, Accra, Lagos, and New York. Mo presidente Ramaphosa e wile modula setulo wa BRICS o re Afrika Borwa e ntse sekaseka taba ya lengolo la tshwaro ya mo presidente Putin. It is a matter that is still under consideration. We await all the BRICS members to indicate whether they are coming or not. Baetapele bana ba babedi ba ipileditse hore ho be le peo ya dihlomofatshe naheng ya Sudan. We have called for a ceasefire, an immediate ceasefire, so that that conflict is brought to an end, and it should be subjected to negotiations. So we don't actually know what caused this war of two generals in Sudan, but issue has been handled by other institutions. We just say that talk to one another. It's not outsiders who are going to make peace. Ka uleli mo presidente Ramaphosa lo mphato wa hae Gingwapo ba qheletse thoko ntlha ya hore ba ile ba sekaseka diphuputso tsa pharela ya phalaphala. It did not feature in our discussions. Not at all, sir. Not at all. Not at all. Mo presidente Gingwapo o tla tsetla puo kopanong ya komiti ya phethahatso ya ANC e tla ba osane ka ha swapo ya Namibia ina le maqhama kana go etelelele ANC. Baahi ba White City Soweto ba belela ha ditopo tse pedi tsa bana ba bashanyana tse fumanweng di retlilwe ka jenoseng e le ketso e amangwang le mesebetsi ya etsa methokgo. Ho tla le hore Tshiamo Ndlovu ya dilemo tse tsheletseng le Nqobisi Zulu ya dilemo tse 5 ba nyametse ka mora hore ba se fihle lapeng maobane bosiu. Ditopo tsa bona di fumanwe hore nya bone ho seng ka jeno ke sehlopha sa balebedi. We continued with the search from 3 o'clock in the morning up until we got a call from the community members that there's a body at around the Tubelihle and Vugani Primary School. We went there only to find out that the boy was not in a good space. We saw their faces. They took off nose, I think they cut off a tongue, even the private part. So it's a bad thing, especially to our society. We never see such things like that. So we are appealing as patrollers that each and everyone that somebody that saw what happened, he or she may come forward. Mangimbheka umntwana abafuna ukuvula whole body.
o re ba ne ba hana ho mo kupulela setopo hore a ikgodiso hore ka nnete ke mora hae eo o re nakong eo ba ne ba se kupulla o la bona masisa pelo fela hobane sefahleho sa hae se seuwe ka lehare mme sena se tla siya leqeba le diang ho fola pelong ya hae bomntanami bonke lo abukho amehlo forehead desikhathi yonke ayikuseleka amadlelo ngemuva ngaphezulu kuphela. Kaolele ntonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesufi e etetse malapa a hlokahalletsweng mme e ipileditse ho baahi ho se nke le molao matsohong. An eye for an eye will make all of us blind. The rule of law must prevail, must be protected. But I'm very, very sympathetic to those community members that feel that they need to act because it pushes the law enforcement agencies to do their work. It pushes them to ensure that the police must not do things that are silly. They must not be friends of people that are not doing correct things in our communities, and they must respond urgently when they are required. What consoled me that both families praised the police for being sympathetic, for being there and assisting them to go and look for their children. That's the part that I have. Balelapa basebetsi mmoho ba SABC metswalle ha mmoho le barati ba sebohodi ebile e le mohlahisi Thobela FM Matume Maupi ba bile tshebeletsong ya hae ya bofifi ka jeno Polokwane. Maupi o hlokalletse sepetlele beke e fetileng ka mora o kula nako e khutshwane. Yena o ne a le dilemo tse 50 a na le metsummedi. Maupi o ne a gasa thulaganyo ya dikgang tsa sešweng ya tlhokala tsela fa e sale ka 2003 o ne a itsege ka leina la tlhogo ya Ditaba. Tibui kwa tirelong matshediso ba dumelane ka ntlha ya gore Maupi o ne a ineela mo kgasong. Setlhopha sa lenaneo le ba bangwe ba neng ba direla SABC pele ba utlwile botlhoko. Ka meeting ke tloetse go bolela Seesimane. Re ke presenta my story ke re no colleagues, this is what I think we should do. This is my story. This is my focus, this is my background, this is my treatment. Ke bolele, Maupi ga tsana o ile bolela ka Sepedi, nna tja ka shitjeng. Ke berekile le ena 17 years, ke a mtseba. O re a re ga fihla nako nngwe a shetse a shaletse a kitima a rata ka mo dumela ka ga jedi college. Maupi o ne a direla seteišene sa Mogodi FM kwa Senwa Barwana. O dirile lobaka la dingwaga di le 20 le SABC. Ditsala tsa gagwe ba ne ba tsenetse tirelo matshediso. Re swabile kudu ka gore a se se re be re seletsetse le ge e le gore ba re you may not be able to prepare yourself for that. Mara se re be re se dumile re be re se lebeletse ke gore re tlo go la mmogo ra godisha bana ba rena ra ba lebelela e ba banna le basadi. Ga ya Limpopo le Makoko Khanezo le bone ba isitse mantswe a matshediso go ba lelapa la ga Maupi. O tlogela mosadi le bana ba le bararo. Phitlho ya gagwe e tla tshwarwa ka la matlhatso kwa Senwa Barwana. Ke Gatlhegonyoni wa dikgang tsa SABC Polokwane. Kaolele ntonakgolo ya Free State ya mehleng e leng Francis Patrice Mashofo o tholeditswe ka o lwantsha bobodu. Di boitshebeletsong ya hae ya bofifi di boletse hore o ne a le mosa ebile a na le kutlwelo bohloko. O hlokalletse sepetleleng sa Chris Hani Baragwanath Soweto ka Moqebelo o fetileng. Beatrice Mashofo ya dilemo di 65 o ne a tsejwa ka semelo sa ho se itjhebe boyena. Motho eo ho bileng bobebe o sebetsa le yena. Mme ho ba hlokang tshepo ho ba bangata le motswalle wa bohle. In her life as a politician, she gave a lot. She was a nurse, and when she was finished with the politics, she went back to nursing to show the person that she is. Some people may think it's because of money. Enngwe ya nyehelo tsa hae e bile ntlhakemo ya hae kgahlano le tse sa lokang le bobodu. O sebeditse e le setho sa parlamente ya eba setho sa lekgotla la phethahatso la Free State ha morao tonakgolo. Amongst those guidelines, it was like a running through theme that you'd never present anything
or lead any program in government without saying, what does the law say? You wouldn't govern through headache. Stand up and just think that today I want to do this. Mashof ibile engwe ya tonakgolo tse nne tsa basadi tse kileng tsa busa Free State. O ile a kena dieteng tsa mofu tonakgolo ya mehleng Winky Lereko. In the spirit of emulation of your noble deeds, we who live say we will together with our premier carry that promise on his part to this logical conclusion. We will do so to become what you were, a revolutionary leader. And thus, as long as you live, as long as we live, you will not die, and your legacy will live on. Ha ba bang ba ne ba mo bitsa motswalle, setho sa lelapa, mme le nkgono. Ho ba bang ebile comrade, moetapele le mohale wa ntwa ya tokoloho. Mashof o tlilo bolokwa ka Sontaha seo re se lebileng. Konelo le Kgafola, ditaba tsa SABC, Bloemfontein. Tse bileng ka sehloohong ditabeng tsa rona phirimaneng ena. Mopresidente wa Namibia Hage Geingob o leeto la semmuso naheng ena moo a kopaneng le wa mphato wa hae Mopresidente Ramaphosa Union Buildings Pretoria. Baahi ba White City Soweto ba belela hore ditopo tse pedi tsa bana ba bashanyana tse fumanweng di retlilwe kajeno hoseng ke ketso e amangwang le mesebetsi ya ho etsa ditlhare. Moire boela go tsola pele hona le ngongoreo e matla ka polokeho ya bana ba baphaphathehi ba ileng ba balehela dikantorong tsa bonqosa tsa United Nations Brooklyn Pretoria mme ho sane ke letsatsi la ho qetela hore ba be ba itlhekile sebakeng seo bana bao ha isale ba sa kene sekolo ho tloa ka selemo sa 2019. Hona le tshabo ya hore bana ba sena molato ba ka nna ba tlallwa ke naha nakong ena eo batswadi ba bona ba lonang ya khumamela hore ba se ke ba tloswa ka sheshe setsheng sa bophaphathehi. So this is my place, I stay here. We need to be safe. We need safety, not here in South Africa, to any place. You can't live in a country where the law cannot protect you, so we cannot. We say we don't want South Africa. We are clear. We are not hiding our words. Malapana ha isa la dula dikantorong tsa bophaphathehi ho tloa ka 2019 ka morao bale ya ditlhaselo tsa melata moo qeto ya lekgotla e reng ba lokela ho tloswa. We do intend to be here on Friday to make sure that there is due compliance with obviously a court order which cannot be opposed, but that there is respect of human dignity. Mokgatlo matjhaba a kopaneng le ona o ngongoreiswa ke polokeho le bokamoso ba bana. It's deeply, deeply worrying that so many children have been out of school for so long, and that's why we have been counselling the refugees to take up other options such as community reintegration, to live in areas where children can go to school safely. I can't go to Lindela. They can kill because they already kill us. Our mind, our emotion, everything is dead. I'm ready to die, but I'm not die alone. I'll go with another person here. Kamorao hana o khutlela haraba a iba Afrika Borwa. Malapa na tobane le ho fallisetswa setsheng sa melata e hlokang ditokomane sa Lindela seo a reng a se tshaba le bekebeke. Moepejana go kopile maikutlo a hao hore ebe ke bohato bofe bo mmuso o lokelang ho bonka o rarolla bothata ba baphaphathehi bana ba balehetseng dikantorong tsa United Nations Pretoria. Maikutlo a hao ho Facebook ke ana a latela. Isaac Nkomo ore le bona ha ba tloswe ka khofu jalo ka ho hloswe ho tloswa ba ai bana ha ena mo ba ipeileng teng ntle le molao. Stembiso LVC yena ore se makatsang ke ore mmuso wa rona o khona ho nka maikarabelo a Maafrika Borwa ha ba le naheng tse ding boemong bona mmuso o lokela ho buisana le baetapele ba dinaha tseo hore ba late batho ba bona. Wa o qetela ke Mogele Hlapane mme yana ore tharollo ke ore mmuso o buisane le dinaha tsa baphaphathehi bana ho thusana le Afrika Borwa ka ditjhelete tsa ho ba khutisetsa morao.
Mme re boela re amohela ditabeng tsena tsa Sesotho ho SABC 2. Moqosi wa bohlano nyeweng ya Thabo Bester e le Motanyane Masukela ya dilemo tse 50 a motsomong o hlahiletsa kgutshwane lekgotleng la dinyewe la Mastrata la Bloemfontein kajeno. Masukela o qosetswa ho sitisa tshebetso ya toka. Masukela ke molatofadiwa wa botlhano go lebana le tatofatso ya go thusa motshwarwa go ngwega kwa kgolegelong. Modiri yono wa G4S o tla kopana le balatofadiwa ka ene ba le bararo fa ba dira kopo ya beili ka letlha la boraro le la bone ka motsheganong. Modiri wa metlheng G4S Sinoe Matshwara, motlhankedi wa dikhamera Tebo Dipholo le Dr Nandipha Magudumana botlhe ba lebanwe ke tatofatso ya go thusa Bester go ngwega kwa kgolegelong le go kgoreletsa molao. Rragwe Dr Nandipha e leng Zolile Sekeleni ke ene fela molatofadiwa yo o setseng a bone beili ya R10,000. Bothati jwa bosetšhaba jwa bosekisi jwa re bo tla ganetsa kopo ya beili ya balatofadiwa. Hona le molatofatswa wa bo6 o hlahiletseng mo casing ya Matshwara le ba bang. Ena ke mosebeletsi wa Mangaung Correctional Center Motanyane Masukela. O latofatswa ka go thusitse ke o mongwe wa batho ba thusitseng motshwaruwa ba le ya Tjhankaneng. Tatofatso ya bobedi ke defeating the ends of justice. Bo tshotjisi bo kopile hore nyewe e kgutsitswe morao fitlhella di 3 le di 4 tsa May mo e leng hore o tlo hlella le ba bang mo ba tla be ba etsa kopo ya hore ba fumantshwe beili. Sekeleni, Bester le ba bangwe ba tla boa ba tlhagelela fa pele ga kgotlatshekelo ka letlha la 16 ka motsheganong. Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein. Jwale re bona hore mebaraka e sebeditse jwang thapameng ena ha JSE e na ikwala hore nya bohlano. Ranta e sebeditse hantle kgahlano le ditjhelete tsa dinaha tse ding tse kgolo. JSE e kwetse diabo di sebeditse hantle. Ditheko tsa thepa di sebeditse hantle le tsona. Dipapading mohlabadintlha wa Orlando Pirates e leng Thembinko Silocho o re ho lebello tse kgolo ho yena sehleng sena ho latela ho kgutlela ha hae dipapading ka mora ho ba siyo dikgwedi tse tsheletseng ka lebaka la ho tswa kotsi. Ligi e kgauswi le go fela gomme Orlando Pirates e ikemišeditše go šoma ga botse bjalo ka ge Sundowns e šetše fentše ligi. Dihlopha tše dingwe di lwela maemo a bobedi ke dihlopha tše mmalwa tšeo di ka fetšago di le maemong a bobedi go yo raloka phadišanong ya CAF Champions League. Pirates e šaletšwe ke dipapadi tše 5 gomme e ka boela maemong a bobedi ge ba ka fenya Cape Town City ka Orlando ka Mokibelo. I would say so far so good, I'm happy with my performance. I may be helping the team to win the games, but there's still more to come. I just need to focus on myself and the fitness, and improving each and every game. Pirates e fentše dipapadi tše 6 ka tatelano gomme ba nwišitše dino tše 12. It's an opportunity for us to finish this season in a very good situation, fighting for very important things for us as a group, very important things for the club. So we have to be happy and glad to be in this situation. Maikemišetšo ke go fenya sebjana sa bobedi mo sehleng se gomme ba fetše maemong a bobedi. It will feel nice, it will feel great. It will be something very good for the football club to build something up with things that we're trying to do. Look, Pirates is a big team, and Pirates is a team that has to win cups. So we have to go for the Nedbank and the second place. We pushing. Pirates e sa tlo raloka dipapadi tše 3 tša selegae, dipapadi tše 2 tša tseleng ke kgahlanong le TS Galaxy le Amazulu. Ba tlo raloka papadi e nngwe ya tseleng kgahlanong le manaba a bona Kaizer Chiefs papading ya sekamakgaolakgang a sebjana sa Nedbank mo mathomong a kgwedi yeo e tlago. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC ke le ka Johannesburg. Ditabeng tse ding re fumana hore molaodi wa sekolo sa Transnet School of Excellence se Fontaine Mojalefa Mathebula o re ba hloka mokgwa o motjha wa tshehetso ya ditjhelete. Mathebula o boletse sena ka mora ditlaleho tse reng khampani ya Transnet e ke tswela pele ho tshehetsa sekolo sena ka ditjhelete. If we
we really want to make football affordable for everyone, I think we need to set up a development trust whereby every transaction that happens in terms of player sales, whether a team is buying a player or is selling a player, that transaction must be taxed, that money put into that trust, and then that money can then go, and then institutions such as us, small teams, LFAs, then they can apply, to get funding. Mme o ka boela o fumana ditaba tsa rona ho YouTube ka SABC Ditaba-Dikgang. Facebook account ya rona ke Ditaba_, Twitter ya rona ke @Ditaba_Dikgang. A thoka boela wa romela video ya WhatsApp e sa feteng 30 seconds ho 073 818 0674. Moifo wa ditaba tsa Sesotho o entse ho lekane phirimaneng ena boela o kopane le ona hape hosane ka hora ya bobedi thapama ho DTT. Bulepi bo ya latela, salang hantle. Obi madime ha sa bele pip tsmpa jeno hlakile re khula mo batang hlahle ba ke dipula tse dintle haholo ha o shebile ka qaba ya kgaotla jwala ka hare ka ba bophirima empa patso shebile boholo bana ha teng hlokomela fela tle mafafsane fela a itsedeng la duma ho sane tla re khula mo batang ha le tsoka rona ha tla se ya fela dipula tse sang ka thoko ho mabopo ka qabega ho theosa re tla fitla hona ka hare ho ka ba bophirima ho sontso bana la fela mohuri ka hare ka ba bophirima se tse salvana ka pirito tsa re mamlodi ka bosibu ba ho sane ka mari ngwana ntle le mona ba probably ba tsa hlokomedisa hore kuba a matla a lewatle a kotsi a ka lebellwa bosimpa ka jeno ka qaba ga sentse ke salbala hona ka hare ho ka ba bophirima lo sano la jalo tla fitla hona ka thekong ba probably ba tsa hlokomedisa hore maqhuba batang a lewatle a tlahle a lebellwe hona ka re ka reng ena ha bolwa freisata ho tlakile hore ka Bothaville sentse ke salbala hona ka Velkoma o tla hlopholo fela ho sa enka ka mar o mona le mane ha se shebile hona ka Wepener le teng o tla hlo ho futhumale ha se shebile North West Mafikeng ho tlosa ho tla fitla hona ka Autos Dale le teng di grate di tla rita fela ho mashome a mabedi a matse e tsheletseng ho paka hore ho tla tlo ho ifuthumale bolo ba Gauteng le teng ho tla tlo tshetse fela ho itekanetseng Pretoria sona Mmolodi ka Johannesburg le hona ka Ferry Enageng di grate di tla rita fela ho mashome a mabedi a matse e tsheletseng ho paka hore tla tlo ho futhumale bolo kwane se ke shalba le hona ka Mokopane le hona ka Lepalale ho tla tlo tshetse hona ho tsang ko di grate di rita ho mashome a mararo kaofela ya re balakata ka rompo malanga ho hlokomele hore ka Lindenburg le hona ka Corona ka mafasane a itse dileng a daduma ho hlokomele le teng o tla tlo ipholle fela ho sa enka ya se shebile hona ka Sekunda le hona ka hare ho emele ho hlokomele re teng o tla tlo ipholle fela ho sa enka Vryheid o tla jela ka Peter Maritzburg di grate di ka be di tla ba ka tlase ho mashome a mabedi a mhlana kaofela ho pakang hore o tla tlo phola re shebile hona ka Kokstad o tla tlo ba tibusimba ka jeno le hona o sa no seng boholo ba ka pa botjhabela le teng di grate di ka tlase ho mashome a mabedi kaofela ho pakang hore ho tla tlo phole Komane le hona maletswai di tla fitla fela ho leshome metso e supileng kaofela boholo ba ka pa bophirima le teng ho hlokomela hore ho tla tlo di bika tlase fela ho mashome a mabedi a metso e mehlana kaofela ho pakang re teng o tla tlo phole Worcester sentse ke sabela hona ka Riversdale le teng ho hlokomela re teng ho tla tlo iphele fela ho sa kae Mossel Bay le teng o tla tlo hlokomela re khati di rita fela ho mashome a mabedi a metso medical fela re se shebile hona boholo ba kapa le boa se se ka di ar ho tla jalo hona ka hare ho kana bona le teng o tla o paka o tla tlo phole re khati di rita fela ho mashome a mabedi a metso mehlana kaofela up in Tone o tla jalo ka Calvenia le hona ka hare ho Satalente o tlo komara re teng o tla tlo ba te hona ha isale ba buitsa pele pidi ha kalo ha be etso khotso